Onaj što je ubio vas, ubio je i Bog, zna sveti, koliko nerođeni. A ja bi se ženio s Krunu. Prve bi godine rodila Milisa, a on bi umro. Posle bi se rodili Stanko, od Stana Miljurko, Danilo Dača i Leposava. A Stanko bi se oženio Jovanom od Kocića. A Stana bi se udala za Janka Sretenoviću Sipića. Imala bi 3 deteta. A Stanko bi imao Milana, po meni. Imao bi dedino ime. Draganu, Jovana, Dobrinku i Bogoljuba. A Stana bi mala Milića, Koviljku i Spaseniju. A Miljurku bi se ženio iz Vojnovca. Doveo bi Markovića, devojku, Jelu. Imao bi Milicu, Nataliju, Milevu i Predraga Prežu. A Dače bi se ženio s Branko od Mijajlovića, iz Koraćicu. Imao bi Vladu, Jelenu, Velimira i Julijanu. A Leposava bi se udala u selo. Za Slavuja Negovanovića. Lošo bi živjela i imala bi Senku i Marka i umrla bi brzo. Ja bi se oženio s Darkom. A Milan, moj prvi unuk, oženio bi iz Vučića od Kovačevića Stanojku. Imao bi Vidoja, Radovana i Boriku. A Dragana bi se udala za Nikolu Radišinog. Imali bi bliznake, Prežu i Nešu. Ja bi imao Slavka, Savu i Jelicu. A Jovana bi 41. ubili Nemci u Kragujevac. Pošao bi da naoštri raonik i kupi silene bombone za sinovicu. Pokupili bi ga zlotvori u dućani i ubili sa svi drugi. A Dobrinka bi se udala u Crnu Goru, u Golubovce, u Rajičevića kuću. Imali bi Veljka, Jakova, Miliku, Kristinu i Jelistinu. Jelica se ne bi udala. Pala bi sa ljuljačku u 14. Bolovala 4 nedelje i otišla. Slavko bi imao Dejana i Vesnu. Sava bi se oženio sa Marijom, učiteljicom. Imao bi Violetu. Miljurkove, Milica, Natalija i Mileva udale bi se za Rajka iz Toponice, Rastka iz Paraćin, staklara najboljeg u fabriku Breduvača i Svetozara iz Resni. Imali bi Jelku, Slavomira, Srbu, Sanju, Dragoljuba i Anju. Dejan bi se oženio sa Tamaru Stojkov iz Bečeja. Imali bi Miroljuba. A Preza Miljurkov oženio bi Svetlanu od Popovića. Imao bi Milana, Jedinka. Ja bi oženio moju Milu. A Jelena i Julijana udali bi se jedna u Beograd, a druga u Jagodinu. Imao bi Obrada i Elisavetu Savku. Vesna i Violeta udale bi se jedna u Užice, druga u Novi Sad. Imale bi Slavišu, Slobodana Bobu, Igora i Tanju. A Velimir bi se oženio s Nasto. Imao bi... Pa ko s 3 metka? Pobi tolke Srbe. Sve mu je bem.